米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。哈格隆恩古比格里努大棒，顺服上主的带领。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布杜苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。巴苏尔古大棒及雅各班，比努盖杜基苏以尼罗伊苏。Kataira i tatu asan isu, i salah wina-winaan isu. Mikaput kaku i tisuanan, han ningda. I satapangan tulu pulot在阿兹方sakatulu atusir。上主对雅各说：“你要返回故乡，到你祖先和亲人那里去，我要与你同在。”创世纪31章3节。萨利嘎告。Anu o ngaayay do almak, anu o tatiehay do almak, i rakat no urip itai, satu o bilipad no kawas do pasorin no falujwa ita, do saka sarujulaw no falujwa ita ami haklong do pikirit ningda. Ta, anu i kangaayan almak i, mi aray kita do bipalamal no kawas, anu i karurayan almak i, iraay ko pafalotsuan ita apasolin to sa lipot ningda。人生中的顺境和逆境，都是上帝在试炼我们的信心，好让我们忠心顺服他的带领。在生活顺利时，懂得感恩上帝的赐福；在遭遇困境时，带着盼望，确信他必与保守我们。米多伦吉达。我们同心祷告。Tabangaw, sa punaran ako kufaludya ami hakalong to bikarit no miso. Ta soalin pakatinako kako to bikapot no miso itakwanan to romi ami al。上主啊，我要谦卑顺服你的带领，使我能够在每一天的生活中经历你的同在。Pakai ni i dalam nai angangan no tabang ji Yesus Kristo ami tolon. Amen. Nanay mapalamal no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。